Uma uthatha iwungu, uthatha ugwayi, uthatha amafoni ejele ukuthi kufa iziboshwe eziningi ejele. Ngoba ngeke ukholwe mangikutshela ukuthi ejele isilophu senkantini lesi sisithenga ngo10 rand la emnyango 100 rand isilophu sisodwa. Manje thina masiphakama futhi singama28 into yethu siyayenza. Asikukhwebi. Thina masiphakama ejele singama28 asikukhwebi. Siphakama ngombese straight. Umbese uphakame ngojele. Lapho ngisuke ngikuqhatha nebhizi ngoba mawuphakama ngojele phakathi kokufa uphakathi kokuphila. Bedle ngoba mabekushaya bayakuphula. Bekushaya ngedonkipiri abanye bayakukhahlela. Mabekushaya itop units bayakushangala udliwa izinja. So-ke awukhulume Nkuzi. Sanibona ababukeli, igama lami nguSiyanda wakwaShabalala. Ngiphila ngokuyiphantela ngiyixoshela amakani namabhodlela. Njengoba siphanta kanjena nisibona siphethe oplastic abamnyama bosisi bami nani bobhuti bami ningasixwayi hayi ukuthi sonke njengoba siphanta kanje sihlale emgaqweni sibheme drugs. Asilibhemi sonke drugs. Khona ababhemi drugs, khona abangalibhemi. Khona abanye ekuthenjelwe kubo emakhaya. Ningabona thina siyingane siphanta kanje. Kanti manifika kulezi indawo esihlala kuzona sihlala nabo nabantu abadala khona nogogo nomkhulu. Uthola ukuthi kubhekwe bona ungambona ephethe uplastic uyitshena ukuthi hayi mhlambe uphantele drugs umxwayi kanti asiphantele drugs njengoba kwenzeka nalana emajalidini abelungu abasithandi bonke. Kukhona abakwazi ukusinikeza izinto basibekele amakani eceleni. Kukhona abathi masingena sizozama ukuthi sithole sokwazi ukuthi silale sikudlile basixoxe basikhiphe basibizele ama security emajalidini. Ngoba mina njengoba ngisho kanjalo ungabe umxwayi omunye umuntu ngoba awazi ukuthi kusasa eyakho ingane iyoba yini njengoba usenayo isencane awazi ukuthi ngakusasa mayikhula izokhula ibe njani. Yileyo nto mina bengizonidlulisela yona ababukeli. Nifunde ukuthi nikwazi ukuthi kuyabekezelelwa njengoba siphila kanje asithandi sonke ukuthi siphile kanje. Kukhona abaphume kubo emakubo ngeinkinga zokuthi emalokishini bebentshontsha beshaya ibhene plaza sebebaleke umphakathi ukuthi uzobabulala. Kukhona abaphume emakubo ukuthi axabane nestep mother sakhe okanye axabane nestep father sakhe abone ukuthi ngcono ayoyiphilele emgaqweni akwazi ukuhlanganisa impilo. Kodwa nathi asithandi sonke ukuhlanganisa kanje impilo ngoba kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi siyimele ngasemagaraji okanye ngasezitolo nje masihlalele emgaqweni kuqhamuka imoto noba umlungu noba indiya siphukudla. Kodwa ke lokho ke babukela sikujabuleli ngoba kukhona okake kwenzeka eThekwini kwafika imoto yendiya yafike yapha abantu ukudla. Sine singabanye sangakuthatha ukudla sahamba. Bafike badla bafethu ukudla ngakusasa lobo bafethu zange bavuke babe bawuthele. Kanti lokudla kuno poison. Ileyo nto ke ngizama ukunitshena yona abantu abasithandi sonke la emhlabeni ngobani asiyona imali ngeke umuntu azakuthande asithande sonke ngoba akuyona imali into ethandwa umuntu wonke. Mina babukeli igama lami njengoba nguSiyanda wakwaShabalala. Ngeke nikhole manginitshela ukuthi mina ngaqala ukuganga elokishini bengiganga. Ngigqekeza izinukha, ngigqekeza imishini le edlalwayo yezingane. Masuku uma wangithatha wangitransfer emakhaya. Ngeke nikholwe manginitshela ukuthi emakhaya mina ngayibuyela ngingenayo imali yokugibela ngize eThekwini. Ngayingenele ebhasini eBack City ngahlala ngemuva phansi kwezihlalo. Udriver wazongibona mase eseThekwini eworkshop ibhasi. Kwayingona ngiphuma zange akwazi ukungikhokhisa ngoba ngaphuma ngabaleka ngoba iTheku vele ngiyalazi. Ngayisukela eThekwini ngayiwokhela ngeenyawo ngayiyele ePine Town. Mangifike ePine Town ngahlangana nabafethu engibaziyo ngalala ngakusasa ngahamba ngaye ekhaya eClaymont. Ngafika ngahlala neOledi la ngithethisa iOledi ukuthi wena Sikhotheni ngikugodusile nje ubuyeni nini. Ngamtshela ukuthi hayi Oledi ngiyibuyele ngeke ngisakwazi ukuphila emakhaya. Imali bengingenayo ngiyigibelele nje ebhasini ngeindlela zami. Imali bengingenayo. Kwangabi yona inkinga leyo ngaqhubeka wathi uzongigodusa sengiqhubekile ngihlayela. Ngaqhubeka ngahlala ngiganga mina isikhathi esiningi bengiganga amakani bengiwacosha ngalewo malanga. Uthola ukuthi ngiye emajalidini kuyakhishwa oplastic amakani bengiwacosha ngikwazi ukuthi ngiwacoshe ngiqede emva kwalokho ngiphisane ngawo emuntwini engimbonayo. Bengisuke ngingayile kahle kahle emajalidini ukuyophanda ngamakani. Bengiye emajalidini uthola ukuthi ngiyaphanda ngiyivulela oplastic kanti ngiqalaza amajalidi alahlile ukuthi ngizoyintshontshela okuyicopper pipe okanye okuyi-aluminium okanye ngizoyinqumela okuyintambo okanye ngizongena ngaphakathi. Uthola ukuthi ngithatha oma-microwave, oma-laptop okanye ngiyikhipha nje omakhethini ngikwazi ukuthi ngiyodayisa ePine Town ngibheme. Njengoba ngisho ukuthi babukela sibheme sonke. I-drugs bengilibheme i-drugs ngeke ngiphike. I-drugs ngilibhemile 6 years ngibheme i-drugs. Kodwa iwunga angiyazi ukuthi injani.
I-drugs bengilibhema mina iphilisi leli ekuthiwa ingidi naleli ekuthiwa i-rock, i-drugs bengilibhema. Izona-ke lezo zinto ziyayekeka lula ngoba uma uyiyeka awuyidingi ukuthi uhambe uye ePinetown kwa-Dr. Sulumane uyothenga imethadone, uyothenga lamaphilisi akhona okujova. Uyakwazi nje ukuyihlalela masothi hayi ngiyaliyeka leli. Uyakwazi ukuyihlalela uyibhemela ugwayi nenkantini ngoba alifani nelokhu nehunga. Ihunga uma ufuna ukuyiyeka kufanele uthole amaphilisi ukuthi mase uyiqalekela uyifuna ugwinye wona khona uzofikelwa ubuthongo. Uthola imethadone ukuthi ukwazi ukuyiphuza ungazuluza iweight egazini, ungazuluza amandla. I-rock nephilisi alifani nehunga ngoba mina mangibhema i-rock omunye umngani wami ebhema ihunga leyo nto asifani. Lo obhema ihunga ngeke alale engayibhemile ihunga, mina ngiyakwazi ukulala ngingayibhemile ihunga nephilisi. Lo obhema ihunga ngeke alale engayibhemile, iyamphoqa ukuthi ayithole usuku nosuku ngoba uma ingayitholanga wenza noma yini. Ngisho endlini ngeke umshiye umuntu obhema ihunga, uphume nje noba uphuma u5 minutes uthi hayi ngiyabuya ngisaya esitolo engabhemile eyicela imali umncisha, ngeke uphume uye esitolo u5 minutes umshiye endlini. Ngisho ungamshiya endlini imali ungayibekanga lapha ayibona khona, kodwa ukubuya kwakho uzothi ubuye uyobheka imali yakho ayisekho seyicwile. Umuntu obhema i-drugs imali, ngisho imali yifoni kanye yigolide, angazi ukuthi kwenzeka kanjani noba uyizwa ngamakhala yini ngoba bengike ngibone nakumina. Mina bengingena emajalidini njengoba ngisho ukuthi bengiphanta ngamathini ngiwathole ngipha umuntu engimbonayo sengiqedile ukuqala izinto zami ngizobuya ntambama. Ejalidini mina bengingena kodwa bengiya straight la ikhona imali okanye la ikhona khona igolide. Ngingatshenwanga ukuthi hayi laphana kuhlala imali, laphana kuhlala igolide. Kwenye igame ngafika kulona ngilibona ukuthi nani i19 carat igolide. Ngididwa yisafe ukuthi isafe ibekwe edongeni manje angikwazi ukuyivula. Lapho ngene ikhola ukuthi ngalishiya kodwa mase ngibuya ngabuya sesokwenza isihluku. Wagcina umlungu wakhona seyisinika kodwa nalapho sasingenza isihluku sokuthi kube khona into esizolandelelwa amaphoyisa okanye umphakathi. Sasimthusa nje ukuthi athuke akwazi ukusitshena iphini yesafe usikwazi ukuthatha leli golide sesilibonile. Sithatha ingane sayifaka ku-oven. Samtshena ukuthi uma ungasitsheni iphini yala siyawushaya u-on la, le ngane siyayithosta. Ingane leyo ngane? Ingane mhlawumbe ingane yayina 5 months kanje. Samtshena ukuthi uma ungasinikeza iphini le ngane siyayithosta la ku-oven. Sathi siyifaka ku-oven nje sivala isicapha wabeyisho same time iphini. Sitshena ukuthi hayi iphini yala u2010. Masivula safike salithola igolide ama19 carat awu2. Mase siphuma sihamba wabe siphinde sitshengisa enye futhi safe. Leyo safe savusa u9000 kuyona. Sabe sesiyaphuma siyahamba ke. Ukuphuma kwethu sihamba siphuma lapho siyamkhiyela endlini asimbophile nengane sesiyikhiphile ku-oven. Siphuma simkhiyela endlini siphuma nokhiya bakhe basendlini nabe gate. Sifike sivula igate ngeremote mase siqedile sithatha okhiya sibaphonsa ngaphakathi futhi siyaphuma siyayihambela. Lapho sase singahlali kahle ke ngoba kulelo jalidi sasiye kulona sali namakhamera, thina amakhamera sawabona kodwa sangena esayidini elingenawo amakhamera kanti asazi ukuthi la ngaphakathi endlini kukhona amakhamera akhona ayasishaya la makhamera. Sase singaphili kahle sesiphila nje ngokubaleka, ngisho nasedrobheni sase siphila ngokubaleka ngoba siyakwazi ukuthi njengoba siphanta kanje uthola ukuthi ngizogqoka into eyodwa kanje inyanga yonke iphela. Hayi ukuthi ezinye anginazo, uthola ukuthi nginazo manje ukuthi sibhema i-drugs asinaso leso sikhathi sokuthi hayi ngisayoshintsha. Ngibhema i-drugs ngithi hayi ngisayifaka abafethu ngisayophanta enye imali ukuthi nami ngikwazi ukuphinde ngibheme. Sase sihlala kabi sijahwa amaphoyisa. Waboshwa komunye umngani wami kwakuthiwa uNhlahla. Eboshelwa lelo cala lelo? Eboshelwa lona leli cala lelo. Uyena ke umuntu owaye walifela lelo cala lelo ngoba waba neqiniso zangasikhiphi ngoba imali sasiyidle sonke. Walifela lelo cala nalapho maye enkantolo sasimenzela iqiniso nathi ngoba sasimthengela nje ama200 awu2 kaGwayi. Simthengela inkantini o10 abawu20. Siyazi ukuthi njengoba simthengela laba 10 abawu20 nalama 20 kaGwayi, lama 20 kaGwayi uyowabhema ejele ngoba inkantini yena bengayibhemi. Inkantini uyoyidayisa ejele. Ngeke ukholwe mangikutshena ukuthi ejele isilophu senkantini lesi sisithenga ngo10 la eminyango 100 isilophu sisodwa. Mangikuthi ngiyakwenzela ngwenzela ikhanda elingaka. Ngiyakutshena ukuthi
u-R10 ngoba sisuke sisejele sisebenza imali ayitholakali lula. Okanye uthi ufuna ngikwenzele i-razor ngikukhiphele iy'nhlamvu eziwu-4 iy'nhlamvu lezi eziwu-4 zenkantini ngikukhiphele zona ngikutshela ukuthi ndoda nayo R6 wami ngiyawufuna manje awukuthi ungitshene iy'ndaba zakusasa. Ejele-ke imali ayisebenzi ngoba ejele kukhona amasense. Imali ngeke ungene nayo ejele ngisho ungayifaka phansi kwesicathulo ngisho ungayifaka emlomeni ngisho ungayifaka esiswini ngoba izinto ey'ningi masingena nazo ejele siyayinyusa. Akuvumelekile ukuthi singene nezinto ey'ningi njenge-sim card yefoni ayivumelekile ejele. Iy'mali sim card yefoni ejele isebenza imali. Ifoni ayivumelekile ejele iy'mali nayo. I-light umentshisi i-gas light ayivumelekile ejele. I-drugs alivumelekile ejele. Utshwala abuvumelekile ejele. Kodwa thina siyakwazi ukungena nalo i-drugs ejele. Ufike ukuthi ejele ngizongena newunge u-100. Le unge u-100 engizongena nayo akuthi isemaphaketheni ngiyayinyusa isesiswini ngoba uma ungakwazi ukunyusa into ibe sesiswini uzophila ukuthi ejele wena uzophilela ukuthi udlala abanye abafana ngoba ngizokutshela ukuthi okay uthi awukwazi ukunyusa ngiyabona ukuthi okay uphethe iwunge u-50 uphethe insangu ewu-10 ngithi uphethe nogwayi ngithi letha ngikunyusela insangu newunga vele siye sectionini eyodwa kanti asiye sectionini eyodwa nje masisuka enkantolo wena unyuwani uyafika mina sekudala ngiseWestville masifike eWestville kuyashiya ukuthiwa onyuwani ngala baye eceleni onyuwani kuthiwa abala ekhaya mabashona egatini mawushona egatini ufika ubeka isithupha uyapressa liyakhala igate liyavula ukuthi hayi lo wala nina nisazofika nisayini wena uzofika usayine unethemba lokuthi hayi uSiyanda ngizohlangana naye abaningi bathi ngumshana athi umshana ngizohlangana naye kanti asiye endlini eyodwa mase sifika ejele usangiboni izindlu ziningi noma uyafika ejele ngenhlahla yakho sibe sendlini eyodwa uzothi uma ungibuza izinto zakho ukuthi izinto zami ndoda ngikutshela ukuthi ndoda ngeke ngikuthwalela umthwalo ukusuka ePine Town ngize eWestville ula esiswini sami angithi wena uhlulekile sekuyami lento ngisebenza imali sure ngabo ngoba into yokuqala amaphoyisa seya understand ejele lawa sigadayo ejele siyawabona lawa sibophayo la sibophayo aka understand lawa sigadayo ejele aya understand ngoba ejele kuyakwazi ukuthi kufike kuthathwe iwunga kuthathwe ifoni kuthathwe insangu kuthathwe ugwayi azi uma uthatha iwunga uthatha ugwayi uthatha amafoni ejele ukuthi kufa iboshwe eziningi ngobani kusuke sekungabhenywe ejele kusuke sekubhore ejele seyingekho into esizoziba ngayo ukuthi singacabanga ukuthi sihlele endaweni eyodwa sivalelekile kuze kukhale wona amaphoyisa asho athi buyisana izinto zalezi izingane enizithathile ngoba nathi asisekho safe asanqeni manje ukuthi nje mayiphakama kanje ziphakame ngathi manje akulunga ukuthi ngithathe i-drugs lalo niyayiboka ukuthi ekseni mazizodla ziyaphakama iqede zingadli ziphinde ziyovalelwa ntambama mase iphinda ivulela ukuthi sizodla ziyaphinda futhi ziyaphakama azisadli ziyashintshana angithi niyazi nike nizwe zimemeze ejele uthola ukuthi njengoba kuqala ama-26 kugcina ama-28 sisho sithi emini sithi ayakhonke ingangeleke jana utime wakho utime wethu wantambama niyazi nami ekseni ngafika phakama ama-26 ntambama singaphakami thina singama-28 wazi ukuthi nje masingaphakamanga singama-28 ejele thina singama-28 asikhulumi nje masingaphakamanga kuwola masiye enkantolo asikhulumi nje masingaphakamanga ijele lama-26 ngoba nathi kufuneka sikhave isikole siphakama ukuphakama kwethu sisho siyakwazi ukukhuluma angafika phakama ama-26 nje makuqala wona siphakame ngakusasa ekuseni angaphakama ama-26 ntambama siphakame sama-28 ama-26 akasakhuluma ejele siyawatshela ukuthi ayikho indaba yenu la ijele khona ama-28 wodwa sithi kanti nina nenzani ngalesi sikhathi bethu obaba kungaphakanywa nilalela obaba kukho sehostela la isejele igazi kufuneka ligcwale phansi manje kuphakanywa ngobani kuphakanywa ngezikhathi uphakama ngesinye sekuthi kuphakanywa ngobani obani labantu abagwazwayo uphakama ngesinye isiboshwa so esiyiphi gang so uzophakama mawu28 uzophakama nge26 noma kuzokwenzeka nani mawu28 uyakwazi ukuphakama nge26 okanye uyakwazi ukuphakama ngelinye 28 okanye ukuphakame ngomuntu ongayisebenzisi inombolo mawukuthi ushaya inombolo uma engayisebenzisi inombolo ungaphakama ngayo noba singaxabana sikanje ejele kodwa sixabene sikanje alikho ilungelo lokuthi ngiphakame ngawo ngoba mangiphakama ngawo kuthiwa ngikubambela igrudge ukuthi besixabana kufuneke ngizulise nje ngiyidlulise lo chifa enhlizweni yami ngizenzele ezinye izinto okanye ngiphakame ngomunye umuntu okanye ngiyithulele ngihlale kuphela inyanga sekuphela inyanga ngiphakame ngawo
ke siyashintshana ke kuloku kuphakama thina singama 28 asilekelelani masiphakama thina masiphakama futhi singama 28 into yethu siyayenza asikhwephi thina masiphakama ejele singama 28 asikukhwephi siphakama ngombese straight umbese thina siyakwazi ukufaka ejele ngalesi sikhathi ungangeni ufaka kanjani khona le mibese emincane ngithi imibese ihlukene khona le evalwayo uthenge lo mncane ovalwayo uthathe wona ufake kwi-toilet paper qeda uthathe lo plastic khona lo plastic ekuthiwa i-shin wrapper uthathe wona urole nge-shin wrapper ubese uyayishisa la emacaleni nge-gas light ibe right uyithatha ufake i-condom bese uyayibopha uyifaka uvaseline ubese uyayinyusa mawuyinyusa funeka wenze sure ukuthi ime straight ngoba mawuke wathi uyayinyusa wanganaka kanti uyinyusa iyangena iyagamanga kuba nzima ukuthi uyikhiphe ngoba emva kwalokho uzoba nezinkinga yithina kuzofuneka simemeze obaba futhi ungathi uyalokhuza uyanyusa ngoba kushintshana ejele siyakwazi ukunyusa uthi izinto zami zonke zisesiswini akukho lutho ezotholakala yami kunegame lokuthi sithi sinyukile siye enkantolo kuthiwa zinyukile izigebengu zala eWestville ziye enkantolo zizobuya nonyuwana kuthiwa namhlanje stability igame yaso masisebenze yazi makusebenza stability ngisho ngayisigebengu uboshwe 15 years unyusile umthwalo ugcwele isisu ulinyusile idrugs noba lu 3000 ligcwele isisu kodwa kusalayo lizophuma lingazukhishwa isense lizokhishwa istability kuphela yini stability ila maphoyisa asejela afika akhuthuze mase kuyokhuthuzwa ijele uthola ukuthi bayosithathela nsangu phone unga utshwala bukhona ejele utshwala ejele siyabukhala into engiphansi engayikhohlwa siyikhanda ngesiko wathi siqale stability senikhiphisa kanjani funa ubuye lapho stability mase sikhiphisa idrugs sisincikisa edongeni ngalesi sikhathi sisuka enkantolo igate lisuke livaliwe siyahamba siyofakwa eholweni kukhona ihose pipe eholweni kuthiwa masikhumule sibenqunu sincikiswe ngodonga sibe sesithelwa ngalamanzi ehose pipe kube sekhanjwa ngawani unyusile uvume mawungavumi uphika kuthiwa ayikho inkinga uthathwe kukhona omunye umuthi osebhodleleni elingaka omhlophe bawuthathe istability oyedwa afaka ama gloves uzofaka nje iminwe u2 ucobhoza iminwe u2 azokugcoba la einqeni idrugs lapho lizoyiphumela lona mayekugcoba la einqeni into inyusile izoyiphumela yona ngoba mayekugcoba lo muthi uyashisa uyancinza uyashisa ngazi ukuthi wenza njani kuyivulekela kona ngalesi sikhathi ukuyivulekela kona bekugcobe wona lo muthi lo baya kulokhu njengoba sincike ngedonga bakushayisa ama up and down ngoba manje bethi set yabo ngalesi sikhathi umane wehla uphinde unyuka yilapho ukwazi ukungena khona lo muthi wona ke lapho ukudraina khona uyaclean sivalelwa i-hour sivalelwe kulelo hall sonke ngisho singaba ngakhi kulelo hall sonke siyishiya into bese inyusile isesiswini siyishiya phansi yonke alikho idrugs esiyesingene nalo makuthiwa kusebenza stability makusebenza stability nje idrugs alingeni ifuna nazi kanjani pho kuzoba khona stability siyatshenana makuzoba khona stability okanye sitshenwe elinye khona iphoyisa belisitshena belidrive wona masisuka enkantolo ngoba masiphuma enkantolo ePine Town khona leli bridge elila ePine Town elinokuma izingane eziyiphantelayo ezidayisayo nabafethu ababamba inkuni thola ukuthi bamile lapho mayijika lapha ulihambisa kancane uhola ngoba sowusithele enkantolo basifakela ogwayi izinsango akanankinga naleyo nto ngoba uyazi ukuthi into yasejele idrugs mali ngekho ejele ojele laba abagadayo baba nenkinga angabi nankinga ayihambele kancane baphonsa izinto asuka ahambe makuzogada stability uyasitshena ukuthi madoda maninyusa izinto zenu nyusa nibe right kugada stability siyazi ukuthi niboshiwe lezi zinto ayivumelekile kodwa mase zingekho ejele siyazi ukuthi ejele kuluzeka imiphefumulo eminingi kuphethe sekulimala amaphoyisa abanye benu bagcine sebethi ayikho ukuthi ngoba kushiyana ngezitebhisi kukhona amagunya ejele kukhona amagunya ase26 kukhona amagunya ase28 ahlangane awase26 wodwa akhulume wodwa ahlangane awase28 akhulume wodwa ukuthi madoda ayikho right lento ukuthi siphakame sodwa siboshwe sodwa sinamacala ahlukahlukene mhlawumbe omunye uboshelwe icala angalenzanga kusaseshwa ngalelo cala wena uzophakama ngengane yomuntu kanti iboshelwe into engekho masiyeke lento ukuthi siphakame ngani ngisodwa ngoba idrugs lethu alithathwanga yithina masiphakameni ngabo ojele ngeke uzubelieve ukuthi mase kuphakanywa ngojele sekuyashintshwa abakusagadi bona ojele
sekugada i-dog units laba abagqoka iy'nifomu emnyama abahamba nezinja abona kukho lula-ke uma uphakama kukhona bona ngoba uma uphakama kukhona bona funeke wazi ukuthi uye esibhedlela ngoba uma bekushaya bayakuphula bekushaya ngedonkipiri abanye bayakukhahlela uma bekushaya i-dog units bayakushaya ngala udliwa izinja ukuba uba senkingeni lapho kodwa nayo i-dog units yaphetha igoba ngoba batshena ukuthi hayi lento eyenzeka la nithathe izinto zazo lezi ingane ingakho zikuhlaza kanje mali ngekho i-drugs la ijele ziba kuhlaza ngoba into ezikwazi ukuthi zizibise ngayo emqondweni ukuthi hey ngiboshiwe ngizophuma nini la kodwa maziyibhema lento asikwazi ukulibhema emini i-drugs ugwaya sikwazi ukubhema emini mase sibhema sesibali ukuthi siyolala masiqeda kudla nje sidla okugcina sidla ngo12 fanini wasemini wezudle nini sisuke sesiyodla ngakusasa ngo8 ejele kudliwa kabili sidle ekseni ngo8 sizodla ngo12 wasemini masidla ngo12 wasemini sisuke sesidlela ikusasa ukwena ke ngoba into emnandi ngayo sihlukahlukene ama26 ama28 uyi26 ngeke uthi uyophaka manje usitshena ukuthi ukudla kwakho uzokubeka uzokudla ntambama i26 ukudla lekubeki lithi lizokudla ntambama bathi ukudla inombolo engalindi bona makufika bakudla same time thina singama28 ngakwazi ukuthi sisukuyophaka ngisaqeda kudla manje ku8 ngifaka ukudla kwami eshelfini mase ngilambile ngezikhathi ngizokudla i26 uyi26 ngeke uyiphathele ugwayi wakho ngeke uyiphathele insango yakho ngeke uyiphathele i-drugs lakho ejele ngisho uyishaya inombolo ungakafika ebugunyeni ngeke uyiphathele uphathelwa abafowenu uyi28 ungisho ungakafika ebugunyeni gwayi wakho insango yakho ifoni yakho ejele uyayiphathela thina singama28 asirobhani siyabambisana ama26 ayarobhana ngoba bathi ba amaTaliyani bagijimisa isitsotsi phela barobhana bebodwa ngakwazi ngithi ngiyi26 uyi26 ngikutshena ukuthi hayi othi ngikuphathele izinto zakho uzoyithola kumina mase ufika kumina ngikutshena ukuthi indoda obemizuzu izinto zakho sengiyidayisile bengifuna ukubhema i-drugs abo ukuthi lapha ayikho ife thina singama28 siyabambisana siyakwazi uyi28 ngeke uthathe into yenye i28 uzoyithatha uhambe uyidayisa ufika ubhema abuye umjite ekhala kuthini uthi ebafethu ubani seyingenze u1 no2 sikubizela i-meeting same time masiqeda nje kubala ukuthi hayi siyolala sikubizela i-meeting ukuthi indoda sicela ukukhuluma nawe sikhulume nawe kukuwena ukuthi uyayiphika mawuyiphika kodwa ekugcineni uzolivuma iqiniso ngobani sokushaya ngesijumbana i-punishment esokushaya ngayo sokushaya ngesijumbana la esifubeni ngeke ungalikhuluma iqiniso sikhandela umcamelo sithola ukuthi umcamelo sofaka amashidi simanzisa amashidi sifaka amashidi siwagoqe sithathe noba ibhlukwe lakho lelo linikiwe ejele silibophe la einyaweni livaleke sithathe lamashidi njengoba siwamanzisile siwafake la esinqeni sizwe sesovala la esinqeni sibompe kuzoba ngathi into enebhola lento enebhola ihamba nezikopi brush ngithi masiye enkantolo ufuna siwasha amateki nezimpahla zethu sithatha izikopi brush ngithi ziyamaplangu siyifaka la wena uzoncika kanje edongeni unquno la ngendla sikushaya ngayo mawusaqhubeka ugoloza siyakutshena ukuthi ayikho inkinga yabo njengoba esho kukhona nabanye abashoyo siyakubona ukuthi hayi isijumbana usizo wena into ozosenzela yona usuku nosuku into ozosenzela yona uzolala la phansi kombhede ngeke ungalikhuluma iqiniso uma ulala phansi kombhede sikumanzisela ishidi lakho sirepa ngeshidi lakho engathi nje into erepiwe eyolahlwa sikurepha ngeshidi lakho siyalibopha wena usela ukuthe awukwazi kunyakaza uwena ozoyisholo ekseni masivuka sidedela ekseni ukuthi ugijima ukwazi ukuyogeza sikutshena ukuthi indoda sisebenza inombolo la kushaya inombolo la obaba bazazi izinto zethu siyibosha mase ubuye ukuyophaka ekseni uzobuya uphake ufike udle sithi indoda phinde emzini wakho uyawazi umzi wakho wena uzoyisholo wena iqiniso ukuthi abafethu ngiyithathile into kabani ngiyithathile into kabani ngizombuyisela uyakwazi ukuthi ejele siyiboshwa kanje ejele uba benazi ukuthi sinomhlanga ngaphakathi ejele sinendawo ekuthiwa isemhlanga makufika lababhuti abaphezulu laba abahamba ngo-Mercedes uthola ukuthi uxabene nomfazi okanye unezitress zakhe uthola ukuthi mhlawumbe umdubulile okanye uxabene nomfazi mhlawumbe umfazi seyifunela ama-divorce uyifunela izimali amkhandela istory ukuthi mhlawumbe umrapile kanjani aboshwe fike sikubone uyeza ngalesikhathi sekubona sembona hayi nange awuyeza ugqoke kahle
vele uma uyonikwa iy'mpahla zakho i-uniform yasejele sisuke sikubona ukuthi lo wamuntu hayi usemalini. Ungayishiya zonke izinto zakho asinankinga, ungayishiya zonke izinto zakho ungakafiki kuthina ufike ngoba uyabuzwa kuthiwa uyiphethe ifoni, uyiphethe imali ifoni ayingeni isala la. Uhambe uyoyishiya ufike usayine igama lakho nesibongo sakho ngoba kukhona isitolo kwala ngaphakathi ejele kunesikhathi sokuthi sikhishwe sihambe siyothenga izinto ngaphakathi ejele esitolo. Wena ube nethemba lokuthi imali yakho uzoyidla ngoba umane uyothenga. Sikutshela ukuthi ama ufika sithi bhuti unamalini uthi hayi anginalutho. Sithi ke wazi ukuthi isejele la umbhede siyawudayisa. Ingubo siyayidayisa, ishidi siyalidayisa, ispontshi siyalidayisa, shuthi uzolala phansi. So nimdayisela khona lokho kwakhe ufuna kulala ngakho. Lokho azolala ngakho. Siyamtshela ukuthi konke into ela ngaphakathi ejele imali. Sisebenza imali kahle kahle la ejele. Siyakwazi ukudlisa u3000 sihleli nawe ejele. Sitshela ukuthi ayinayo ifoni. Sikufaka emotweni. Ofonela umfazi akusendele imali encane. Umtshela ukuthi otherwise uzolala phansi, uzolala ungambathile. Umfazi nje uthe ibamba ifoni akumbikela inkinga kuba khona isiposho eseceleni simtshela ukuthi sisima ungayifaki namhlanje le mali uzolala engambathile uzolala kusimende yonke into la ijele imali sisebenza imali. Omunye usisi nje wawufaka u5000 wawufaka nje u5000 athi cela ngiphathele kahle indoda yami lapha ejele emakukhona enishoda ngako niwe efonini. Lapho lo bhuti lo wagcina ngokudla u100 kulo 5000. Hayibo. Zangaphinda ayidla imali. So ifaka kanjani imali? Ngoba uthe wena imali ayingene ejele. Uyayisend, usend i-airtime. Lo i-airtime usendela nge-airtime. Thina masithenga kulo muntu odayisayo la ngaphakathi ejele simsendela i-airtime naye. So mawuthenga insango R100 uthenga ngani? Uyithenga nge-airtime. Sebenzisa i-airtime. Uyabona nje masithenga kuwena nge-airtime zokusendela i-airtime ukuthi ngifuna into ewukuthi nayi i-airtime. Unginikeza into yami. Mase ubona ukuthi imithwalo iphethe seyiyaphela lo idayisayo. Ufonela lo muntu ongaphandle okuyena oxhuma naye okwazi ukufakela izinto. Ubese uyamsendela le airtime yonke. Uyena okwazi ukuthi uyahamba uyishintsha ebank ukuthi ufuna kube imali okanye uyenza njani aphinda kulethela umthwalo. Lo umthwalo uma ungena ejele ushiyeke e-main gate. Kulababhini base main gate. Uma ufika lapho kulobo bhini base main gate amafoni alapho iwunge lapho insango elapho ugwayo lapho izinto singena lapho ngoba uma uyongena nayo ngeke ufike ngisho kuthiwa mshana phuma uyonginqakela ibhomu lewunga ngizobuya ngikuzame ngemali engaka lapha yana main gate uzohlangana nomuntu ogqoke kanje na kanje lelo bhomu lewunga ube wazi ukuthi angizulithatha esandleni ngibonwa ngoba kunamakhamera lo muntu uzoba ngathi kukhona into ayidlayo okanye uyiphathele i-drink okanye ama-chips bengathi kukhona into ayifaka emgqomeni kanti ufaka leli drugs thina njengoba sikliniswa ukhethe mina ukuthi cela ngikunqakele i-drugs lakho ngoba mhlambe ungithembile siyazana ubuwazi ukuthi vele siyoklina e-main gate ngalesi sikhathi siklina sifaka izinto ko-plastic mina ingona ngithola uchance ukuthi ngibuye nalo i-drugs ngoba masibuye e-main gate asiseshwe ngoba sisuke singaphumelanga ngaphandle sisuke sizosebenza ngithatha i-drugs ngilifaka ephaketheni ngihamba ngiphinda nalo ejele fika ejele sisebenza imali lapho lo bhuti imali yakhe wadla nje u100 lapho umfazi wakhe bese sikwazi ukumfonela thina ngoba kanafoni mtshela ukuthi mama ubaba ushoda ngento ewukuthi cela usifakele imali engaka lo bhuti zangakholwa mase izophuma efonela umfazi uthe ecela ungizame ngemali engaka uthi lo mfazi hey angisenamali u10000 wena sowuqede la ijele wathwala izandla ekhanda uthi mina ngagcina ngokudla u100 kulo 5000 ubufakile wathi pho manje uthasha ukuthi bebeyifonela bona sikutshena ukuthi umenyezwa umuntu phezulu kwenye section ukuthi hey cela ungihlisele into ewukuthi bani mawuthenga siyakwazi ukuthi mawusezantsi siyahliselana senze into ngentambo senze into ezoba u4 corner noba ikopi noba isikhaftini mawuthenga into sikufakela kulesi sikhaftini ungakholwa ukuthi lento izosuka phezulu kwindlu ku number 1 mhlambe iya kwi-floor yokugcina izohamba kahle kuwo wonke lamawindi idlule emawindini izohamba kahle kuwo wonke ize iyofika kulomuntu othengayo akekho umuntu ozoyithinta ngoba bayazi ukuthi bayithinta ekseni nje kuyaxatshana makuyophakwa kuzodliwa kuchitheka igazi ibona bazosho ukuthi ithathwe ubani kube ibona abadila nayo ukuthi indoda buyisa lento yabona ukuthi manje soyisiqhatha nezigebengu isejele la into yasejele iyahlonishwa ngisho omunye umuntu ungabe umthatha kancane uthi hayi ngoba ngiyisebenzi ngishaya inombolo impatha le umuntu kaBaba umuntu kaBaba funeka umhloniphe ngobani uyingozi umuntu ongayishaya inombolo ungafika umhlukumeze ejele ngoba ume ngokuthi wena ushaya inombolo kukhona nabafuweni abashaya inombolo la ejele mase ufika ngaphandle uze wazi ukuthi lowo muntu uzokwenza enye into ebuhlungu ngoba yena akayisebenzi inombolo
akayi-understand inombolo. Uzokutshena seyihlangana nabangani bakhe mhlawumbe uyidakelwe utshwala. Athi nangu lo mfana wayengihlukumeza ejele uyisisebenzi ushaya inombolo. Mina ngisona isisebenzi ngumuntu kababa. Bave bakutshela bathi hayi masingene kuyena bazokutshela bathi ndoda wena uthi uyisebenzi uyibamba ishisa ipholele ezandleni uyangikhumbula ejele ungenza ukuthi yabo ukuthi sowuhlangana nenkinga mina ngirespecta wonke umuntu ejele ngisho ngalesi sikhathi ngiyishaya inombolo mawungayishaya inombolo anginandaba nawe ngoba uyayikhethela ukuthi ushaya inombolo awukhethiswa ngenkani ukwena uyayikhethela ukuthi ngiyoba yi28 ngiyoba yi26 okanye angifuni ukushaya inombolo ngizoyihlalela nje la ijele okanye hayi ngiyoba yi-big 5 yabo into eyinjalo uyikhethela wena ukuyikhetheleni kwakho kuba wena ukuthi uzoyimela yini le yandlela yalapha ngoba ayikho lula ngoba ayikho lula yabo mawuse uyisosha ukuqala mawuse uyisosha usaqala uyithatha inombolo kusuke kusenzima kakhulu ngoba nisuke nivalelwe emakhejini lapho ufuneke nikhulume uyakwazi ukuthi masibona ukuthi mina nawe asizwani uyisosha mhlawumbe ngaphezulu kunawe nginqena ukukujuda ngithi namhlanje funeka uphakame entambama masiyophaka ngithi yazi ngoba ngikubona engathi ukhaliphe kakhulu inombolo uzoshesha uyazi ngifuna uphakame ngojele lapho ngisuke ngikuqhatha nebhizi ngoba mawuphakama ngojele phakathi kokufa uphakathi kokuphila ngoba usuke sowuzoshawa i-XT ne-dog unit lapho usuke uphakathi kokufa nokuphila masithi phakama ngojele kahle kahle masithi phakama ngojele sisuke sesikudayisa sisuke sesingasakufuni nje sesinqena ukuthi kube yithini esichitha igazi kuwena ngoba mangizochitha igazi kuwena kuvele khona icala engiliboshela ngizoya enkantolo ngiyoqula icala belacala leli gazi engilichithela kuwena livulwa la ngizo-athenda leli cala lami lokuthi ngiliboshelwe malithi liyangigweba okanye liyangidedela thola ukuthi liyangikhipha ngibe ngitshenwe enkantolo kuthiwa ndoda awuphuma uphinde eWestville wena eWestville usalimeze umuntu kanje nakanje ukuvulele icala ube nenhlahla omunye uphakame ngaye angakuvuleli icala akuyeke nje abe ame ngokuthi mayihlangana nawe ngaphandle khona something ayoyenza mhlawumbe uyohlangana nawe ehamba nobhuti bakhe okanye nabantu bakubo ngoba akukho right kona kahle kahle ukuphakama ejele kuyingozi utshwala utheni benza kanjani utshwala masibenze ejele sithatha ushukela obrown sithatha i-yeast leyo yokuxova izinkwa sithatha izinkwa siyihlanganise ndawonye siyibeke lezi zinkwa ukuyibeka kwethu njengoba simane siphaka sitshenana ukuthi madoda njengoba siphaka obana bazophuza utshwala mabaphakamise izandla bazophuza utshwala siphakamise ke sophuza utshwala ngoba ekuseni sithola 4 slice sithatha bonke laba 4 slice balabantu bazophuza utshwala sibafaka kuplastic sibabekelani babe ngathi bayavunda kancane banokunakala kancane sithole o2 litha bama drink mawuthole ukuthi uye visitini sikutshena ukuthi ndoda njengoba uye visitini ufika idrink yakho lapha evisitini uyiphuze ungayiqedi sifuna kahle kahle into esiyifunayo sifuna drink yakho sifuna lo 2 litha manje ngeke ukwazi ukungena nawo empty kufanele ungene nawo unento uzobatshena ukuthi hayi udlile wasutha ubekela intambama mawungena nawo lo 2 litha sosebenzisa wona mase singathi siyonakala lesisinkwa siyasithatha kukhona amanzi aphumayo emashaweni afudumele kancane sikha wona siwamixa la kulesinkwa noshukela sibe sesiyasixova siyasithatha sisithela la ko2 litha sesiyabavala ko2 litha sithatha ishidi elikhulu siba rephishele ngeshidi elikhulu sihambe siyobabeka after 5 days uyahamba umunye ayobabheka uthola ukuthi uzofika u2 litha sowufuthekile uqumbile mawuvula ngeke uvele uvule nje ngoba mawuvula uyichitha yonke ivele iqhume kube ngathi kuphuma ishampeni ngeke ube sakwazi ukuvala funeka mawuvula kube ngathi idrink mhlambe le ibiwile mase uyivula funeka uyinyenyise kancane le yanto uma sesibona ukuthi seyibrown seyishintshile seyibrown o2 litha sesibanyenyise ka4 seyishintshile seyiba brown siyayithatha siyayihluza sikhama leza zinto ukuthi mayiphume kushiyeke sekuwutshwala mase yihluza sidabula ishidi sinebhakede eliwu10 litha solibeka kanje leli shidi la ngaphezulu masivula u2 litha siuchithela leli shidi nilala kulona njalo siliwashile leli shidi ukuthi kuzokhanywa ngalutshwala lisasetshenziswa ukuthi umuntu alale ngalo sikuthela lapho uzokhameka mabukhameka kungena la isinkwa sishiyeka la ngaphezulu sonke kusho kushiyeke kuwutshwala sibe siphindisela ko2 litha ukuthi uyayazi le yanto ukuthi iyawuqhumisa u2 litha mase siyihluzile ngalesikhathi suke siyihluza ukuthi sesiyiphendula iba utshwala sisuke soyibeka isonto elilodwa siyiphuze njengoba seyihluzile uma sesiyihluzile siba nabantu abawu3 esizobakhetha ukuthi madoda nina no3 ni ama social la ekhaya nigadela ubutshwala anilala
ngoba one mistake nalala lezi igubhu zafutheka zaze zaqina kuzongcola indlu yonke ngoba mase siqhuma asiqhumi sithi nje ba sichitha indlu yonke lokho abantu abazulala bo3 bazogada labathulitha bamane bebanyenyisa bamane kancane kancane bemane beyoba-check-a bebanyenyisa ngakusasa kuzogada abanye mane kushintshwana ukuthi inkinga yayo i-strong ukudlula ubhiki leya i-strong ukudlula ubhiki isikhathi esiningi nje ejele ayifuneki ngoba vele basho kahle ojele bathi lezi ingane seyidakwe iyababa idakwe isiqhatha sasilaleli bathi iyababa so bazidakwe iyababa lezi ingane azisasilaleli ziyasikhoma zisitshena ukuthi sifuna ukuyibala ukuthi ziphelele abanye bayasimemeza ukuthi kade ngaboshwa mina ozongibalela la embhedeni ngengimela ukubalwa everyday ngathi ngiyinkomo ngifuna ukungibala ozongibalela la embhedeni wami mina awungeni nobi kanjani ejele ngisho uyivisit uma uyivisit uye ejele umuntu wesifazane kufanele ugqoke into ehlokweni iphekisile ende ngoba bakutshena kahle ojele ukuthi sisi wami ungaphindi uze la ejele ugqoke kanje iziboshwa igange kabi awunqena ukuthi uhamba lapha uzovisit umuntu sivalelwe la siyakubona kanti isikhathi sivalelwa sikwazi ukuya kuwena uzozwa ngathi simane sikumemeza nje uthi awe ma waziwamuhle kodwa mina ngikushaya ngecamera sengikude nawe ngecamera uzokutshena kahle bazokutshena kahle ojele uthi yabona nje mabethi bakushaya ngecamera bakude ngawe zijule ngawe ngempela lezi ingane lezi inkulu into eziyenzayo lapha endlini ngawe ngoba abantu besifazane abasabazi ungaphindi usigqokele kanje ejele unkona ejele kubuye kube mnandi kubuye kube kubi ngoba ejele kuyashintsha shintsha ngeke ukwazi ukuthi uphathelwe umunye umfana into yakho ngcono into yakho uyiphathele yona ngoba athina ama26 athi ucrown ayawufela imali thina sithi ucrown singama28 sithi isikhonkwane siqinisa ibhilidi lanongoloza kodwa sibatshena ukuthi siyayifela kodwa bayazi ukuthi nathi leyo nto siyayifela ngoba isuke iyimali kuzoba khona ini bazothi bona banoqueen waseLondon umuntu wesifazane thina umuntu wesifazane asinayo uqueen waseLondon sama28 sinesigubhu sapoison thina sithi unozalo zalamandi yasentshonalanga isigubhu sapoison ngoba nje masithi isigubhu sapoison intombazane iyakwazi ukudayisa that's why intombazane thina sama28 singayithembi ngoba singama28 sineyinhliziyo ezingafani ezimbi khona ama28 ajule ngaphezulu kwabanye thola ukuthi awusathembi umuntu ngenxa yamacala osowenzile thola ukuthi soyahamba lapho uhamba khona soneyindawo ongasayihambi so uhamba uqalaza uyasho ukuthi la angisahambi funeka uhlezi uqalaza awusathembi umuntu ngisho intombazane uboshwe uhlala nayo 5 years kodwa uma ukafika ejele wathatha inombolo wathi uba yi28 uzobuya songasayithembi kodwa bekuyintombi yakho kanje uyithemba kodwa uma sofika wathatha inombolo sikutshena kahle sithi bhuti thina sinayo uqueen sinonozalo zalamangidi yasentshonalanga isigubhu sapoison leso uze wazi ukuthi intombazana nanini iyakunqumisa ukuwena ke ukuthi uyaqhubeka uyayithemba asikuhlukanisi nomuntu wakho basasingeke kodwa ngisho ungahlala nayo 5 years kodwa uma uke wathatha inombolo wathi uthathe yase 28 ngeke uyithembe uzoba nalokho ukuthi ejele bathi ejele bathi alright but ayike mfethu hayi sizwile mfethu sizwile sasoyivala manje ngiyabona beyiseningi istories eyisekhona ne khona kokugcina mhlambe ofuna ukusho before ngithi valelisa la yebo bengingasho nje ngithi mina boma wami nami bobhuti nani bosisi ningasithathi kabi asifani njengoba siyabantu njengoba siphanta kanje asifani thola ukuthi bakhona abayibamba inkunzi kukhona abangayibamba inkunzi njengoba bengisho kunini ukuthi njengoba siphanta kanje ningafika kwezinye indawo esihlala kuzona ufika ubone ukuthi lo muntu ngefana lo muntu nalomuntu ngefana bakwabo emzini bahleli nabazukulwane ngenxa yesimo ukuthi imisebenzi ayisatholakala eSouth Africa sekuyabheda sihlala nabo la emgaqweni abanye uthola ukuthi umkhulu okanye ugogo njengangolesibili kusuke kuphantwa la mawudlula la eMandvana uye eScom usuke kuphantwa ngolesibili mina nginobaba nje engimazi yomdala futhi kumina kuyena ubaba umkhulu ngingathi umkhulu kuyena mina mangimbiza lo mkhulu akasebenzi ithina akalithathi ngisho ngafika ligcwele uplastic uyakutshena athi mntana mkhona amathina lapha uyidilela ngokudla uyiphilela ngokudla nomunye umama oyisalukazi naye uyithathela ukudla ngiyakwazi ke mina ukuthi manginako ukudla okufresh ekuse right thola ukuthi ngiyazi ukuthi vele nala isihlala khona kukhona okunye ukudla mangibuya nalo kuzoba kuningi mangihlangana naye ngithi gogo nako ukudla
athi mntanami ngiyabonga amathini yena usuke wacoshela ukuthi aphisane ngako uma umpha something mhlawumbe umnika into edliwayo ukunika Akunikeze. amathini akawasebenzisa amathini njengoba ngithi bangasixwaya sibhemu sonke Yeah. singabantu sihlukahlukene siney'nkinga ey'hlukane futhi njengoba sila emgaqweni Alright bhuti, hayi asivale mfethu ne. eh Danki kakhulu ngestori sakho. all right Sure.